mwiza mukunzi wacu udahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turi muri Kigali Press Stadium, turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wo 2026. Turi hano kuri Kigali Press Stadium hagiye kubera umukino ukomeye cyane ugiye guhuza ekipe ya AS do Kigali ndetse na Rayon Sport. Nkubutse ko mu mugoroba washize ekipe ya APR yo ibyo yabirangije yaraye itsinze ekipe ya Gasogi United ibitego 3-0 hano n'ubundi ku isaha y'isa 9 z'umunsi w'ejo washize. Uyu munsi rero rugiye kwambikana hagati ya ekipe ya Rayon Sport ndetse na AS do Kigali. Murabizi Rayon Sport imaze iminsi ivugwamo amakuru atari meza cyane nyuma yuko habayeho guhagarika imyitozo kubera ikibazo cy'umushahara, ariko biza gukemuka. Rayon Sport ikora imyitozo, navuga ko igiye gukina na AS do Kigali ikoze imyitozo inshuro ebyiri gusa, ariko abakinnyi bayo bose barahari. Ni AS do Kigali ifite abakinnyi benshi cyane bavuye muri ekipe ya Rayon Sport, harimo uwo bita Damabagayo, muramwibuka, umwana muto cyane waje ejo bundi wanyuze muri Rayon Sport, ubu ari muri ekipe ya AS do Kigali. Harimo Mitima Isaac muramwibuka nawe muri defense ya Rayon Sport, bari kubarizwa muri ekipe ya AS do Kigali. Hakabamo Usengimana Faustin nawe n'umwe mu bakinnyi bakiniye Rayon Sport, ariko bakakanya bari kubarizwa muri ekipe ya AS do Kigali. Hakabamo ndetse n'uwo bita Ndikuriyo Pasi, umuzamu nawe wa AS do Kigali, yahoze ari umuzamu wa Rayon Sport umwaka washize, nabo bari kubarizwa muri ino ekipe. Hakabamo uwo bita Tuyisenge Arsene Tuguma, nawe wakiniye ekipe ya Rayon Sport ayivamo, ajya muri APR, ava muri APR aza muri AS do Kigali. Navuga ko ari AS do Kigali ifite abakinnyi kabisa bazi Rayon Sport. Muri Rayon Sport nayo abakinnyi bose navuga ngo barahari, ngira ngo muri kugera mubibona mu mashusho, uretse uwo bita Richard wasimbujwe wakuwe muri 18 hakinjizwamo uwo bita Azizi Basane kuranya nyuma y'iminsi adakina, yaragize ikibazo cy'imvune. Richard yakuwe muri 18 asimbuzwa uwo bita Azizi Basane. Katurebe ko Azizi Basane nyuma y'iminsi adakina ari buze kugaragara muri 11 bari buze kubanza mu kibuga, ariko Azizi Basane we ino myitozo iki cyumweru yakoze imyitozo, navuga ngo umutoza amugiriye icyizere akamubanzamo yakina kuko ari fiti 100%. Mumaze iminsi murekara mu mukinnyi bita Vini utarakomvesa bareyo cyane, ariko navuga ngo uruhande yakinagaho ni narwo n'ubundi uwo bita Azizi Basane akinaho. Uyu munsi rero reka turebe ko ari buze kugaragara. Nababonye abakinnyi bose basumani bari tayari. Asumani uramubona, Akwizera Olivier, ni ekipe izanya abazamu babiri bose b'abanyarwanda, uwo bita Akwizera Olivier Gishweka ndetse na Yves, mu gihe undi muzamu w'umunyamahanga we atarimo, ariko kuva abandi bakinnyi bose uretse mukinnyi navuga ngo ukiri mu mvune ni kapiteni wa Rayon Sport, we utarabasha kongera kugaruka, ariko indi ekipe yose iruzuye. Urabona biri burangire gute uyu munsi? Ni Rayon Sport ubona 11 ubona bakwiye kubanzamo. Jya muri comment urabona Rayon Sport itsinda ibitego bingahe uyu munsi. Rero tugiye kuhakubera kuri no match akantu kandi nta handi bibuze kubikura. Turi buze kuganiriza abakunzi ba Rayon Sport nyuma y'umukino. Mwibutse ko umukino Rayon Sport iheruka gukinira hano ubwo yakinaga na ekipe ya Polisi, abafana bari bagerageje kwitabira hakurya hari hakubise huzuye. Ni Rayon Sport iheruka gutsindirwa na Polisi n'igitego 1-0, ariko abafana ba Rayon Sport kabisa bishimira bikomeye cyane uburyo ekipe yabo yari yaperforminze mu kibuga. Ni Rayon Sport ubona umunsi ku munsi uko iminsi igenda yicuma, ni Rayon Sport kabisa ubona igenda ifata irangi, ubona igenda imenyerana mu kibuga. Ndamubona Bruno Ferry ndetse n'umwungiriza wiwe Lomami, bo bahageze mbere y'abandi. Navuga ngo tugiye kureba umukino mwiza. Ku kijyanye n'ikirere cyo, niba ukiri mu rugo urasabwa kuza wifubitse, kuko hano ndabona kabisa imvura igiye kugwa ariko itaguye, ikirere kikaguma gutya. Ni amakipe y'abagiye gukinira ahantu hameze neza. Rero highlight nziza turi buze kuyikwereka, ubusesenguzi bwiza uri buze kubona hano. Ndiwizi nkunda match wa Kirindinyo ambereye kuri kamera, ariko nkubwira ko turaba turi kumwe no Ukwizera Hardware. Niho honyine ushobora gukura ibikoresho by'ubwubatsi, ubwubatsi gusa, ibijyanye n'amashanyarazi, ibijyanye
mbese ibikoresho by'ubwubatsi amakupakupa muri 2026 ibintu ni bibiri. Nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure ibikoresho by'ubwubatsi bitaramba kandi ukwizera Hardware Limited ihari ku bwawe. Atugufitiye imashini za original zirimo za koshini zikoreshwa mu kuhira imyaka no gukura amazi mu gishanga yajyana imusozi. Atugufite vibreze zikoreshwa mu kumena beto no kuyivanga, ponsezo no yazikata ibyuma, inkuta na beto ndetse na foreze zitobora ibintu bitandukanye. Muri ukwizera Hardware Limited kandi urasanga imashini zikoreshwa mu gusudira, imashini zikata ibyatsi, imashini zifatwa mu ntoki zivanga amarange n'ibindi birimo amafomo akoreshwa mu gufunga imyenge. Nkaho bidahagije tugufite amarange akoze, kore zifatanye ibintu bitandukanye birimo imbaho ndetse n'imyambaro y'abafundi n'ibindi. Adukora mu Gakiro ka Gisozi winjire muri Copacom ku muryango wa AR 034. Waduhamagara kuri 078919 inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.